Göz yarım görünüyor köşede. Hiç kimde de görünbeyt. Hey vay biçe. Kalpak bana ötük alıp gel. Kapra ismele parattan ötücü de yol jasanыңар ғой ya. Emi Maynakan kim yerdi tandarıken çirkin ya. Vay biçe esinde mi? Bayağı men sana güyelep bargan usul batırga diyelim de gelgenimde. Esimde. Men baykuş şöyle seni batır jigiti kedirmeyim. Emi taң atpay Maynakanın жүрөгүн түшүрүүчүдөй болбой чай ичип алып анан барсаңар болот эле. Жүрүп эке. Maynakanның kaymak kuyulgan çayından içemiz. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгекти эскерсин. Кыргыз театр жана кино искусствосуна зор салым кошкон инсан, Кыргыз Республикасынын эл артисти Мукамбет Токтобаевдин жаркын элесине арнап, ЛТР каналы 1-август саат 11:30да режиссер Асан Айтикеевдин Сокур кемпир көрөгөч тасмасын тартуулайт. Жараткандын дагы бир күнү өтүп бара жатат. Ооба, күн да батайын деп калды. Асман ачык. Эртең да күн жакшы болот. Тиги кетип бара жаткан ким? Берик чал эле. Кер кашкасын жайыттан алып келе жатса керек. Окшош го, байкуштар. Ötten beri baldardan da haber yok. Kızmattaki nemelerden kolları boş olsa gerek. Meyil içi. İşi kılıp aman yürüse oldu.
ушул баштан садака. Өткенде төкем келгенде бекер капа кылган окшойм. Кап. Эке. Кемпирди болсо ээсине бергин. Кеткен кайтып келбейт экен. Жазуу буйрук ошондой тура. Раматылык салыйдын жаткан жери жайлы болсун. Өлгөндүн артынан өлмөйдү жараткан бербеген экен. Артында калганы эптеп тирүүчүлүгүн кыла берет тура. Эми кемпирдин ашы болсо өттү. Сага кемпир алып берейин деп кеңешке келдим. Сен эмне деп эле жатасың ия? Алжыгандан соосуңбу деги? Алжыгандын кезеги сенден кийин болсун. Кемпир ал дегендин да алжыганы бар. Кол менен чотоп койчу өмүрүң калды. Аныңды көрдөй кылбай жарык кылды батам. Этелиге чүйүңдү кобурошар киши болбосо. Анын эмнеси жашоо ия? Токтот сөзүңдү дөйдүрөбөй. Алчы кемпириң болсо өзүңө камдап кой. Мени дөйдүрөбөй деп. Өлүп баратсаң да кежирлигиң калбайт экен го чиркин. Төкемди бекер капа кылыпмын. Кызык. Кимди алып берейин деп жүрөт болду экен ал мага?
Amansın beke? Amançılık. Hakikaten atpay şaşıp. Önce öyle. Gelecekten güye. Birik çal hele. Yasanıp algan go. Kızçırap. İttirdi tağına kalıptır. Hayavay jasanıp alıptır timele. Amansın arı. Amansın. Amansın, amansın. Gördün bey. Gördüm. Şaşıp barajatkanın. Büyüleneyim dep kalgan go. Bir tuyukpay dostuna. Baratsa gerek. Kengeşkeni. Oo beke. Gel. Amançılık bu dege. Törgöt. Kiyinki vaqtlarda çakırtmayınca gelmez boldun go. Tınççılık bu dege. Tınççılık öyle. Ya kızım aylana. Ver koç. Joğru. Sanatbay kayda jasan. Uşuntip gelip çay içip dursan beke. Bu alcayın kanday? Ay bay beçe. Peki torpak etinden düşüp ketelekte bazarga barıp soğudalaydı. Çay içemegenge jarap kalsın. Bilem nesi? Kempiral birimdegin özü. Gelse kaydağı torpağın kep kalat. Cihal bire turgan kempiri bir torpaqtın keginçe joktu. Mintip jasanıp gelgenden özüle düşünbeybi. Assalamu aleyküm. Vay kandaysın va. Den soğuklar yaxşı gülüldü. Yaxşı. Assalamu aleyküm. Aleyküm. Bu berge va. Bu çüştaya giyinip alganыңызга karaganda bizni жеңел угул aldı ekensiz go ya. Berge va. Bu giyo jolda sökөңөр kempir izdeyim deseңер тигинекей. Машина der. Oy жердин tüyüne çeyin jetkizem ay. Rahmat. Bu kempir degen Toktat. Tartırabay. Sanatbayдағы bir deme serpip algansın o deyip. Atаңдай болған kişini tamaşala. Бұл emne senden katın surap atam. Ya. Andan gün ötetik torpaklı bazarga barıp soğut alıp gelsin bula. geçirip koyuңuz berge va. Oşon üçün mü çakırdınız bula? Ova. Bolup turdu. Erteң ertele geleyim. U şaşpay çay içip ketsen bunu. Yani anlaştık. Kapray, imnelemintip taң atpay. Kardan kalgansın ya otom. O torpağın menen tomuran kal. Ay, bekem bir gelse, baş kayta turgan sözün yok bu ya. Oy torpağın menen tomuran kal. Apa men şkolga getip bereyim he. Бар oy. Amin. Emedi. Otur emmi. Beke. Ушул жашка келгени экөөбүздүн бири-бирибизге жүрөгүбүз ага. Бала кезден бир көстүк. Уш сен жалгыздыгыңа менин да жаным кейип атпайбы. Балдарың шаар калып кетейин десе да болбодун. Түшүнөм. Аяка сен көмөктөмөссүң. Анан да үй жай таштап кантип кетмелер. Тилимди алсаң, кемпир алып, калган өмүрүңдү чок өткөр. Соо куюп бир үйдө жалгыз кантип жатасың? Ооба беке. Аушка туура айтат. Сага кантип ичи затышпасын. Андан көрө тил ал. Эми таш боор өлүмгө даба жоктур а. Кемпир алып берейин десем эле, жаа бою качасың. Мени жаман көрүп. Обурашар кишиң болбосо. Кантип чыдап жүрөсүң, я? Тил албасаң өзүң бил. Кимди дейсиң? Бай эле ошотпойсуңбу? Кемшиген бир кемпир тургандыр багыңа. Беке.
Tandap alçı vakit öttü. Alıstan izlep vara olmak bilek. Manglayındakile mayna kandal birem. Emne? Muayna kandı. Kaytom tutamaşandı. Çağrala kılıvan emne kılmağınım. Hey! Çağırala deyip tura. Suluğu kempirdi sağagaydan tap bireyim. Suluğu olgandamda sedanın bettinden ne öt bilek. Geçen ayın çılav içesinde. Hazır degen kempir degen dişisi. Ara çağır bolo bu. Ezilmez sarı bolo. Oy mademekten karakçı olsun. Bir oğundu juğup. Çayındı kaynat verip dursa boldu da. Koy emim. Ben barayım. Oy, otağının örü. Bay biçe benim kromatüm kayda. Al çık. Ötkende tuyukpay gelgenden keyin sütünü alıp maynakan geldiler. O maçtan dışa. Meni sınagany gelse gerek. Meni görbe жүргүнүп. Tuyukpay'a köz üylüşüp alsa gerek. Yarım görünüyor köşede. Hiç kimdele görünbeyt. Yeme ötüşet ko. Oba ötüşet ko nari veri eldir. Hey vay biçe. Kalpak bana ötük kalk gel. Kapray, tümele parattan ötüşü de olup jasanыңар ғой ya. Emi maynakan kimlerdi tandarı geçirkir ya. Vay biçe esinde be. Bayağı men sana güyelep bargan usul batırga yerimde bir belgenimde. Esimde. Men baykuş şöyle seni batır jigit eken dep жүрбейм. Emi taң atpay Maynakanın жүрөгүн түшүрүүчүдөй болбой, чай ичип алып анан барсаңар болот эле. Жүрүп эке. Maynakanın kaymak kuyulgan çayından içemiz. Qoңгуроолумуз оодой шыңгырап, кычырап кимдер келе жатат ya. Берикчал менен Туюкбай экөө таң атпай бир жака жөнөп калышыптыр го. Тиги эки мастан биз кеп кылып атат. Мейли.
Amansыңарбы? Амансыңарбы? Аманчылык. Ай, bu kuyuçulep baratsa. Mayına kanga baratsa. Mayna kanга mı? Yanım ne? İtretip sağ olmak bile. Aracılık gelir. Oo, amansın da vaybiçe. Kanday, böyle güçlü turasın. Amançılık, amançılık. Amansın. Gelgile. Geldik, Büyük geldik. öpkülü. İyi, Çok ana. öpkülü. Tüt. Tüt. Batağladı. Amin. Vaybiçe. Bugünkü söz menenle ayrılıp kaldık. Bu bekemde karşı emes. Eme Kudaydım buyruğu iken iki vakır bir tukur degende sыңар elenger tügöy bolgula. Alыс elenger, jakın bolgula bir-birine. Kudayım nikeňerdi bekem kılsın. Bunu özüň bilesin, jürögünde kara jok. Tura, tura. Kızdının çukpağanı makul bolgonu deyt. Kempirdikiden oşoldu ya. Tüke. Bizdin жалгыз баштарыбызга кам көрүп жүргөндүң үчүн миң мертебе рахмат Тüke. Кудай тилегиңди берсин. Көп жаша. Бирок да түтүн чыгарып жүргөн үй жайды таштап кетүү кыйын белем. Ушуну ойлоп оптурмун Тüke. Maynakan. Yer kaymaktığından berki kağıda salttan kayda kaçavuz. Sen bekendikine varasın. Bana ayaz alıtır degen söz oşondan kalgan. Ha bolbosa er alıtır degen söz dukkanın var mı? Avuşkan'a çay koyup bergiçe üy jayыңды çağıp ketet deysin de. Apray, bir yerde jaynaştırıp koyup ne barıp Boğroy. Men üstüne kesip alsam degen eken da. El kiltem ne deydi? Bala çakam bu atabız alıp kalgan degeybi. Kara mını. Jayımdı kantıp taştayım dep. A men yüjayımçı. Ölerim kalganda elge жүрүп kaşermen de bolbay. Katıны jok ele ötem. Boldu. Çeçim bir. Kempir. Men senin aldığında çoğun günü getirdim. Geçirim bir. Men seni düşünöm Avuşka. Жалгыздык жерге кирсин. Майнаканга үйлөнөм дегениңе кубанып турам Авушка. Жакшы байбиче. Атаңдын көрү. Жараткан ырайым кылып көз жарбады. Авушкасы да иштен сысып жүрүп өтүп кетти го туяк көрбөй кайран киши.
эми экөөңөрдүн багыңар ачылсын абышка. Рахмат. Рахмат байбиче. Мен сенин ушинтип айтарыңды билгенмин. Бардыгы жалгыздыктан болуп жатпайбы? Болбосо кантип эле? Билем абышка. Бу бенде баласына жалгыздыктан ашкан асап жок. Эгер мен деле жалгыз болсом, истемекмин эрмек адамды. Эмне? Коккуш мен өлүп калсам башка күйөөгө тийме экенсиң да, я? Башка иш кыз издемек турбайсыңбы, я?